Wow, pemulihan tu pun yang kau kosenat kaisa kau, tu tengah tahu lu kau yang kau pakonin Pohnpei, nan uya kubur karya isak tuau, what? Nan wasan uya kuburan Legislature pela balap kolonia. Ranwat niara aku isak walu paran counter uya kupur isak kono. Ranwat uya ran kasilisak siluan uya kubur toro what. Dalam kakat lama dalam kajian lalu, ubang ulian saya dia pegitaran wan paranet, dan uya lalu untuk tengah tahu ia kurang. Kalau anda kamu speaker, saya kadang kupure apa ni, cakap ni lah, aman-amanan kurai bahan batuan sansal, batuan kabakan. Pwuhng lingano wow, so ya kiye wo pulang kemarar main kot sama tahun lepas. Ya kiye wo ya tengah sekarang Pwuhng Pwuhng kap kai pipe and chapel marroson, wo pukul lig kesambalakan mepenir ketimlikian tit, centa kiongir, ong chapel marway. Oto unsa Pwuhng kian so mau pesan kakan uya ki o patroyan anu ya lamanan sandan so rat ngol ko yo ko kat tulian ke ki to sakare ni sansal dan kupramawi kan ki kisawal mar ngenen kamaran ngenen kawi kan kamarain ni ki to kawi bit kupur akai kena tengok. Oh dami sa bampatroan kati, o kasanedi, mungkin kailangan alair ang sopas. Main kot sa matkal lagalak. Sa uyagiew o timan, pilang kamarar, amen priyat, senator, nalayang Pwuhng. May batuan uya chairman and Chapelmar committee and chap. Chapelmar kasanti san salanger o meron kupromi pilkan sepagi. Dan katin kalangan o kupramawi o kawit kit kupur. Patame ban paita kan yi kupur o sepagi dan katin kasairegi ilmar manaman. O yan kakan kelel ni paluar o palangin ni iya tungal pagpag kupur main sansa sepiliman uyaki yo upil peki kupur mau and pusan o kupuraga nir nilimar manaman kupur manaman sang penene tik penene lap o apne medal pi ya rie senator kan kuburan baita kumararan kinlangan lah wala sarawi la re naman ti sangmet patola isakar kita mapakat main ko samat kan labala to pekin karagarat ini ren katin kalangan o ang sorti o sakar ka naman nilang kapayanir o atong foundation committee describe amen. Kalangan Honorable Senator Kan, Melel Chairman, and Rosun Mao, Senator Ned, Pwuhng Lolo, Tagake Katla Montay, Dukan Pona si Chief Clerk on roll call. Senator Atsana Pram, Senator Kikuapis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Senator Sonster Yetkar, Senator Wilfred H. Edmond, Senator Phil E. Edward, Senator Stephen A. Edwin, Senator Patrico L. Iran, Senator Aurelio P. Chowap, Senator Alfred San Latora, Senator Tenny L. Leben, Senator Edgar W. Licanet, Senator Tenti Toswo Louis,
Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Senator Sultan Chinet, Yết ngay mai. Senator Nelbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitaro I. Simina, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Ay, Quorum, Mr. Speaker. kalangan tega katlan sa matay uyak put. Amawag mga tang kupuro ba ulian try tiyo ya sa matay sa karatan kapeng. Dahil sa karan Mexico kapeng lab pang kupuro na nilab. Sa karan Kaiboni o wawlap pang kupuro na Raksoko. Wawlap pang kupuro ni Shoko. Wawang ko sa palmaalikan ko, nalalang ko, nakadiyay ko. Wawtoro o nabalap kay Dipalian Tiyak, Mumotso Government, National, State, Local. Wawang ko kabinan Pohnpei, Honorable Joseph Karyaon Kabila, Honorable Movic. Wawang ko siyong kapong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siyong kapong kankoros. Pasaksit itingol wow, o Vice Speaker Abram, Floor Leader Latore, o Honorable Senator Kankoros, lang Samoro, Laisya Seriso. So masakan lang way, nauya-uliyabe, nan kalari. And Pohnpei Koros, yang pateng nan chamber, nan kalal, maslikin kalal. Rakat, o ibahan policy sa umatay floor leader, kalway tayo nan uyat pura nanu. Kalangan Prime Speaker kung kupura mo na ibang patola kung kupura ito kalkapong ang kakmeral patong kupura kan koros kapkabing total po kupur mau kupur sabakon ko makaipay to naman tayo lalo yung sanamaw ranwat kupura kan kupura ito kalkapon nuwawan meral kakpuli sa palmaw misan sa liar nilang elel bang pranral sobay tikon Pohnpei elel pinawang lang sa muroko koros lang kusukusakan wasaksit ay tungalwaw melilang kakuang common honorable speaker wong ko vice speaker tungalang ko wow ang honorable senator kan koros melay binang lang alayso seriso lang kanat lang way ko sampalakan koros speaker kan kuburay tungalwaw melilang kakpatuang kom melay wong ko ray labalap usu stabilibilda kan koros na wali executive judiciary melay national government o bilawang local government dinaman tungalan ko wawang ng Pohnpei koros mapatpato Pohnpei o maslikin Pohnpei wasaksita ay tungalwaw meron ng kakpiwang ki chief clerk o sabon na may staff kan koros speaker man sa karak burmawan niya tayo lang kapantela kamanamantaan channel ang kuburun ranwat Riyaman. Tansal makamagit Yumi Ayer. Koros mo itong kamaguto, masani uwang masani show. Kamagit po ita, try kapantelar, wata-wata alaltan journal, kamu floor leader. Langan ang kupramingan, tsugal wow sa palang kaktat patoto bang pramal. Speaker man sa karak kuburmawan niya tayo lang kakrop sa pagmatay kalantar. Katiyan doon ay itam ng paisak tayo, wipil kalantar. Riyaman. Tansal ang mga kamagut na kaway kan floor, try lang katiyan doon ng basic tayo. Pwede yan may utupan kamagutok tayo katiyan po ng basic tayo, o ibahan po na si Chief Clerk. Legislature Bill Number Kapusi sa Kualo Lang Reza Kuno, Legislature Draft 1, a bill for an act further amending SL Number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2026, amending Title 4 of the Pohnpei Code to provide consistency therewith and for other purposes ang nakarya o kamsakalang matawat. Kalangan, talangga katiyan ang mga sinubak, may kupuruin po na siya, Chairman and Moni, Senator Carr. Kalangan may Mr. Speaker. Muni ibang pata sa mga din muni. Apong kupura po yung kakpadang sa umasan ng kosam sa karen kapong kayo po nawaw mapatuyan nilang. Itong alwala pang kupura may Mr. Speaker. One ko Vice Speaker, Floor Leader. Itong alwaw toro pang kupura ng dugan ko to Senator Mitael. Nasa buwapag Senator Adwin. Ano pa sa Vice Chairman Artuil. Itong alwa bang kupungan pagpakabayan ng Senator kan Koros. May Mr. Speaker mawaw karagara kipata sa makamandir moni o kamagod maluwa talent kaksapali nan masin pen. Kamutang ko sinad pa ako sa Kualo labi niya kayo sa Kuno Waltiwan. Chansya lang mo kamagut mamir, Koros mo utong kamaguto, masa ni ay. Uwang masa ni show.
Pagkamagita po ita, Tribang Katyan, and Masinabi, o magpurin po na sa mga Chairman Carl and Tabiatan. Kailangan may Mr. Speaker, ito ng alwa sa balbang kupura mo yung pangkupurakan koros. May Mr. Speaker, nuwaw karakarak, men kamagod maluwat kailan ka kapanta lang ni mun sa mga kalandarin men sa nganwat. Masin pen kamatan ko sa medwat ko karabawat. Kaya nanansi ang apali pa din ranin mo mo. O katakope sa dito. Niya pandala ito ay kamila na magteka kapali nan sa matay sa sinimen sa nganwat. Kailangan may Mr. Speaker. Chansal magkamagit yung mo, koros mautong kamagito, masa ni uwang masa ni show. Chansal magkamagit po ita, o kamutaan ko sunod pa PC sa kuwalu, laban niya riyay sa kuno, walti-1, kapantalar, ni sabal matay. Imun kalendaran ranwat. Niya ito kamutaan ko sunod, Chief. Legislature Bill Number KAPWARESOU Resa Kuno, Legislature Draft 1, a Bill for an Act amending 16 BC 1-106 pertaining to the qualifications of members of the Police and Security Division of the Department of Public Safety and for other purposes ang nakaryaw o kamsaklang matawat. Kaya nagkakatyanan, masinabi, ang po na si Chairman Pahrek. Kailangan ko, Mr. Speaker, maway ito ang sakratan kapag mawaw patyan sa panunod on kami on the vice floor Pwuhng ki honorable members chorus uraigan liang tayo ng kalararan wat sa nagyan siyang mau ito ang sakrataran mau ong ton wing Pohnpei nail raigan the PPM social media ranwat. Speaker dengan kamagit tayo ng nasa ni kamutan ko sunod pa ako wali sa klamaw dahil nalroy sa kuno. Chansal ang mga kamagito, koros mautong kamagito, masa ni uwang masa ni show. Pag kamagito po ita, Tribang Katyan, and masinabi, o magpurin po na sa mga Chairman Pahrek and Tabiatan. Chairman. Kailangan ko, Mr. Speaker, Yoralap motomot pati ang Chairman Finance pwede kasambalan pilot o sansal ng samatay iting tawiya ko po na yun ananiwan kak patoyang na lain sa syu sa kuwalo sa tuwaw elri sa kriyaw di ka matan floraman melyo mo tiwiyawi o imat may laday man baruan kamagit dahil kak kapandalang atin pen pilot yung sa pagmatay ka lang tinurano. Chansal ang mga kamagit ba niya, koros mautong kamagito, masa ni uwang masa ni show. Chansal na kamagit pa ita, kamutaan ko sunod pa kuwali sa klimaw, laban niya riyay sa kuno, walti-1, pilkapantala, ni mong sa pagmatay kalentaran ranwat. Mamaura, Rampleo, Kona sa Chief. Legislature Bill Number KAPWARESOU Resa Kuno, Legislature Draft 1, a Bill for an Act amending Section 8-202.11 of Chapter 8 of Title 42 of the Pohnpei Code pertaining to landfill for a port dock and channel rehabilitation in Aro, Matalanim, and for other purposes ang nakaryaw o kamsaklang matawat. Kailangan talaga katyan ang masinabi kamutaan ko sunod, ay bang po na si Acting Chairman Simon. Kailangan kami Honorable Speaker monetan patayonan masan pag min patuloy ito kamukit yun kailangan nasa ni kamutan ko siya tapos lisak siya sa pilari sa puno o kamanala ang watawat koryaw man Chansal ang mga kamagit, koros mautong kamagito, masa ni uwang masa ni show. Pag kamagit po itang Tribang Katyan, and masinabi, umago po Speaker pa po sa Acting Chairman Simon. Kailangan Speaker kamukubra yung kakunayang ay piwan sa kataan pasong ipuniwa ang patrol sa pamamansay sa lipundang mansang imenuwaw din kamun Vice Floor Leader nakulang kasampal kuskus ka ni sa mga siyakan Pohnpei yang kotan legislature kayo sa tiyo o ano ka pagsadukan koros men Pohnpei kami paypayan session and mesang rawot o tuntatong kan napatunan kalari mesang rawot
Speaker, Combatant Coordinate Number Papis ni Saksilula Binari sa Kuno. Men wag itala Coordinate yung manaman sa uksot. Coordinate what? Kamanata. Kamawala ang tao yun ng kusok araw. Ang wag matalamin. Nintuan kamanaman lang Coordinate what di kabyo. Tao may malwat kamanala sa kubrola. Balti pito isa klimaw, sila pa pito sinisak, o ray-ray pito na po. Nang katoka pan, katoka po, tawat na uyawi. Katiyarag kami, pito na po, ray-ray ang tawat pita. Pito siya po kaya nana po, tawat ang kakilala ni Masana. Ayin na, kamatawat itan. Waktok lawo, kaya nagkakamanala. Pito siya po kaya patrol. Pito na po kaya bumiyayat. O ano kulukul ng pagkap ray-ray tawad paano buwa tipo of ray-ray ayi na pasunod ng pagkapos ng saksilo na pinalig sa kriyaw paki-paki iman luwaw patuan o kaya do chairman mo itong kamati o kayang kamati kumayang piliyang nasa ni kawewe robot namiyawa sa kasampal mo punong ng sera yung sudah patuan dan masan pun dan what ay patuan juga mau kamiti pemilihan producer ang kakyang kamu kailangan ng kamu speaker Kalangan Acting Chairman Simon, kamu Kailangan may Mr. Speaker. Itungal sa palbang kupura mo yung pangkupurakan koros. Iman kapenggiyang itungal chairman mo. Acting chairman mo. Ano ko Senator Simon po kawit mami. Sal me wasawa patro. Ni minsa po naro, ni munal. At ito kan palihan sa po. Bagan padungan sa pulang. O tuan kami itu bilala o tuang penene me pagi tahu dan kaku yawita sansal me kali lautin cetan yeyas me penene watkin sabal manki akin sang ni arai matual o light merekanuya ni aso mau ngalangal arai tungal porkan sudah gungkak mugit ansuro kapag tatakotin kag meri kapungki tatak mame legislature kaysa kayo melal kamiting sa sawasagita penine todo Pohnpei kamalan tao ranwat tatakot malwat kamanata ro niya sume permit panwiyawita akawaitin Israel kung tatakin ipiya yo opsin sa melal mo sosong kanine mawiyawi ima kawai ko to mawan pit sinubugi wana na patyan ari ibrew pata Israel kan melal penine mapagpagi sa waswato kusan melal ko sa paro siguro kupur maun malwat kailan kak pilew kupur Israel kamutan ukitak lawat niya ban karay law utan kosaneti sana maun tawad puran kaktatangki. Kailangan may Mr. Speaker o itungal kapung melal bangko puran itungal acting chairman mo Honorable Senator Simon. Kailangan Senator Cole, Mamawar, and po na si Senator Pahrek. Kailangan ko, Mr. Speaker. Ay tungal kapung o acting chairman. Tungal kadang ay tungal chairman mo and finance hiragan me meron me kasalita o bipagpag sang nagarapin man paruan wiyata ocean and rojan dimasin pen kamadang ko sinutuwad usapol man kita ang karya o kemsig lang matawad Karyaman. Masalar masin ben kamutan ko sinit papi sidisak sidu da biniyari sa kuno wal tiwan kamagiti umiyaya tanan rutung tumasan koros mo utung kamagito masan iyay o masan iso kamagit paita tarutung tiyan masan ben kamutan ko sinit pagi tayo bang katiyan nan karya o kemsiklan watawat tayo bang katiyan nan ususin ngil o ipan po na sa chief clerk Senator Abram,
Senator Apis, Senator Artui, Aye. Senator Carl, Amen. Senator Edmond, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Irene, Senator Joab, Senator Latore, Senator Leben, Senator Lucanet, Senator Louis, Amen. Senator Mikel, Senator Net, Amen. Senator Perez, Amen. Senator Simon, Senator Simina, Amen. Senator Simram, 9, Mr. Speaker. Amen. Esensial masama matay lusus beto ke kamutan ko sendet pa pisilisak silu le banyar riasa kuno LT1 khusus riasa ke Usaha Pwuhng ranwat kay kamanatar kamutan ko sendet pa pisilisak silu le banyar riasa kuno LT1. On the privilege speaker, Kami Senator Perez. Kalango Mr. Speaker. Iman Barawan Olianti kat pamamot wat o sandian sumau dan kat rona se kat to nol kasambal men autan uyamen materinim biala ton wainu maraluk o kalangan Mr. Speaker. Kalangan Chairman and Chayan ko, Senator Perez, pagkiyang mulian tayo tiro po na si Lukon Kalan Wunik, Mr. Halkenberger, mayang patiyang tayo. Nanwuyak po rin nanwot. Walsin Halkenberger. Kamu, Chief, Legislature Bill number 58 lang Reza Kuano, a bill for an act inserting a new chapter 5 entitled 16 of the Pohnpei Code to establish a separate personnel system for the Department of Public Safety, repealing 16 BC 1-107 to provide consistency therewith and for other purposes ang nakayuan watawat. kailang kakatiyan ang masanabit, kamutan ko sa net 5 kuwalu na panyari sa kuno, magburin po na si Chairman Pahrek. Kalangan Mr. Speaker. Lumaw man ba doon yata kamawit magtay ka komal hadda pinansyo. Amen. Pag-view talam komal malap na ansyo, diba? Komal na ansyo.
Langan ni wow, men patawan magtay sa pale, o nasa matay wiyo kupur, o sansal magtay kat tepat patapan pil calendar, o sansal na muna tayo kumaldi po na sa Chairman and JN ko. Chairman Pahrek. Kalaan ko, Mr. Speaker, ay tungal kapyung pwede may kumalda pinasyo. Iban baron mo yata kamagit tayo ng kakmasa ni kamutaan ko sa natin na mapuwalo level na sa kuno o matawat kayo. Kariyaman. Sansal lang mo kamagito, koros mautong kamagito, masa ni uwong masa ni show. Pag kamagito, po itak tayo bangkat yan ang masa na ba? O may pro po na sa mga Chairman Pahrek, point up yata, Chairman. Kalaan ko, Mr. Speaker, kabrayang ay tungal sa karatan, wawaban, kubramoy, Vice Floor, Honorable Members, Chorus. Kamatawat, kamatagkap yu, albahan patsayang sa matahil, kusanat kan baru-baru pahan tayo dili sa kuno. When gak kapadapan na palipayo na niban Director and Public Safety, irayan gak choror la o apol bentron na tongkan padropan Director Manet niya apol Pahrek ninduan sa matahil robot misan saler na robot pabaglimao lebih sa kuno o kusinat magtay kamanalar depang kamanar ranwat o matawat karyaw ay kamataan kusinat pabaguli sa glimao lebih sa kuno LT1 imen baruan pagi kuburmawan kak niye dahil kak kawait tama ko na yung kamataan kusinat wat dan masin ban kamatawat o kamanala watawat kayo o kapralang kamati engak robot o watawat karyaw. Kariyaman. Sansal kawait sang Chairman. Miyat masanaban kamutaan ko sa net 5 laban yari sa kuno. Kamu Senator Simon? Ano kami, ano po speaker? Kasapel ay tuwa sa karatan, wow, dan pramuo, dan kuran. Napod sugar si Senator Stephen. Speaker, ipatuan itu mataw mo niya. Kasi, uyapan, tatawin kampaw. May katabuntan po, ay showcase ng may yung masamalar Department of Education siya rin naman kamagit sa rin nagmataw na tuunan. Ito wakilar, ito patuwan to ko siya na practice, ito tamo yung practice and niya pinagtataray tuwan iron system, firing songkan tuwan na personal system. Kaya mo, mga po kami dito ang Pwuhng talk, korong tayong uyap-uyap, ikaparpa kasampalin bagit kayo. Ikabilan man sa magkatayin patuwan ng Legislature katkiyang exemption ang public safety ang age of retirement dan sa work anak pamilya. Amit wog misong koros sa palangir Israel tanpindiya pinpay. Grievance songkan tanpinray. Ari kasalito rawat Manu Department berkas pakir. Napin meniyang justify karaban aray ananaran kanya pala. Kaya ki may source of funding sector of the requirement kanan niya. Maria ipagawan dito yung rawat. Anta kuya men pagbuburan ng kamdiyatan truck. Kamdiyatan truck kabatang ko sinatuwat. Nang kabatang ko sinatuwat nakasambal. Pinang ko simudyo mo kapadalang kawan. Dia wasyata ni inapipi itata air armas mo kayam ya karani inanan apal Pohnpei yan te air armas makarani ya pwede armas miskun o koyak malawlaw yatun ma armas me
kanakela school kak chawas of Pohnpei haramas ko na uyak soy angay makaunta ako depends ko ka kali renta pogi section yo met pada nang ko sino to istora ka leta haramas makaraniya hari kami lulu na patokon 508 o ko sino 475 kita magkay kapandalaw anana cross check ang uyaw pogi section ko inangin yaw rato-rato ko sino to anana ang basan pa iran may patuan tayo sa what Mr. Speaker ulo po i patuan ito matpataw mami ito paano a lot of fragmentation and state personal system yung department and try pull out some ban public service system para maintain niya pinarin ko ang yayin naman patuan na may nagpatiyong format ikamalo dami ay so natin pa sa duwa lang ko pulang kambiya may kororonggan tangkat nil wasa kan dito talagang ito mo Speaker. Kailangan Senator Simon, mamawal Senator Simon, Chairman, enjoyin mo. Kailangan Speaker kabanggi iram chanchan sang yang ay kan babay Town Committee Senator Simon. When Barawan to Mewat for the benefit of the Tout ito karaban me paluwat torok kiye siyang ban sa maral PSSR wakit title gan may raigin to tongki wak siyang title gan koros me Pohnpei State ng tong ye Lieutenant Captain Sergeant ito karaban na rail exempt siyang buwagi rangka kuyala rangkak torori siyang pwede title kan makarata i kapanggi rew kami depan baron check o note tam na chancel ai ime ipatuan pagbagi yamail ketkier kabin ko sunutut mail ketkiyang ko paramail makaite kan masin pen piluat o masin kayu agmail pilkaw na bataong patawat kariyaw tiyang bajang committee dan kawai irakan dan kamawin. Di paruan kaproyang kamatan ko sinat kapiu met chapter kapiu. Ogak paruan ni logan Pohnpei paruan perangkap. Agmay gajen kayan. Imat kalangan si Speaker. Kailangan Chairman mamawal and Polisima Chairman R2. Kailangan ko po Mr. Speaker. Min pachen sabol mo sa karataan wa machiang ay nilang melal nan malo tay sa karataan wa kun kamoy. Wang ke mere sa karataan wa to ka Vice Speaker floor o yang ay Senator Honorable Senator Karos met pipian po chay Mr. Speaker kasampal kamamatang ko senat o bilmawa tang ko burburla pa chay lang ka krot uya pe kan makonengan an uya kami kasampal ki isimutan uya buko pues chancal me niyan semutay bang kawata tain sa rail public service system aputan miya buko ayo tampil pache kung chay de katraba police officer kan pero uya buko na officer arabin pisariyang uya recruitment udana bananane en miya sa rail itan chon tatok pues ansawat manakap man uya tatok ko momon chay ka manala manaka po naniyo po to uya human resource apa HR manaka po so tsaka kalepit tatok na pitain sa bulimaray lari main recommend udana banana na po chay oras mga ngayar na ubus mapapali overall personnel system chon tatong kay mamiya rasa intier sangon tatok tan maratang uya niya mabuka ko classification niya mabuka ko recruitment suka ka menjara mas buka ko at public safety uya department yu ak chay wo gear division o chay wo gear nampen chon tatok tatok na bang uya dan banana che la beri recommendation chayan ko and look into hiring more manpower para napali ya tain sa pulimaray public service system na pali o department ay naman pa yung chairman and chayan ko kailangan
Kailangan ng Chairman R2, kawit kan. Senator Edwin. Lang promo speaker amuna ilan patroyang na naitumalaan so ay niyang patroy sa karatan wow kan ng mayor mountain kami vice floor honorable member kan Israel kan mayang patroy trail minsan ranet Mr. Speaker kaping kita masyan salmo trail mo ini rayo ni men mo na bantayan ta tama Senator Simon Casaletaro mo yun essential mo Pohnpei na tukituk so supplemental hiring pool bill sudah bill total na filmen wiya puko songsongan puko kan mo yun mapit nepotism tami patuan mo maintain niya appointment no and kak niya panel open appoint mo tami patuan gemet iya sirime kita kelang rail nona papa uya sambata kramen yang uya sambata kita kelang rail papa ke nona uya polis rabil men yang uya polis are isitu men pergi nono ta papa miminan position you panela yang sirimeno pan situkakan alalta pergi the appointed them kaliyo pergi mukarasebe nono ta papa miminan puko laut nan palikugat mente sirimen men apply pasapugat and apply walalda based on their credentials meet those credentials aran kak yang paluat minta ma no ta pa bil minimo as long as no special treatment is given on someone or maskuka re o ibatawan data met ibatawan magtayang kamanalo kopralang committee ibatawan data met pergi kasambal gi ata niya memeniang polis pergi rail Kapau director the chief apaan situ ka kalal ta pergi mai utana indango an wiya puko kalangan Ang Senator Edwin Mamawar, ito na siya pa Speaker Abram. Kailangan Speaker, intual sa karatan wow kapatapat. Wangkin komu floor leader, honorable members. Wangkin relkan korosnya, kasi ang saya masang ranot. Man Speaker, inunun kesempal ku kawitan korosnya. Patuloy mo siya ilong kamutan ko sa nagkasempal mo. Kamelala na kamdipan siya kawitan nyaraipan sungan na palitong sa kamutan ko sa nagwat ungun watawat kariyaw pergi selpan kecungan watawat kayu kawitan kamelala na cara rainan begitu kailan ka projeng binasan ko setla mo Pasilar, masa nampan kamutan ko sunod 5-8, laban niya riyay sa kuno, kaway, challenge ratung ti masa nampan, karos mo itong kamagito, masa ni A, uwang masa ni show, tayo ratung tiyar masa nampan, tayo ang katiyan na nusus and kamanatan ng watawat kayo. Karos mo itong kamagito, masa ni A, uwang masa ni show, kamagat pa ita, tayo sa mga kitar, kamutan ko sunod 5-8, laban niya riyay sa kuno, o kang kapralang kamiti, porang kaktek, o report mon karya, o kimsak lang. What's the privilege, Speaker? Kami, Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker. Kira yun paratan may isang ranwat ibaduan kasambalgi. Dapat naman yang ada senator parparanan limon yan sawat. Amen sangian sumau pergi rawat kasampal. Ben baruan we had a motion. The ballpen all minutes
Engkau kuyawi nian sukarwaru, nuwakan kang koros. O irawat engkau kapalang kamatian health. Engkau apali irawat nuwan kang koros. O apali itong maluwat. Apali lang wasama konayang abolpan all manajan ka kuyawi. Abolpan paluwaran nian sukarwaru. Iya kamakit what? Amen. Sansan kamagat yumi ayer. Pagi ami utupan kamagato iban ponese koros nautung kamagato masani ai. Pwuhng masani so kamagat paita. Iya masani ba. Masoto masani ba ben kapin tiyang honorable senator kanya pokata kamagat yumi o banasa ina chairman the committee note Chairman Net and Kaganapali kamagut pa siyang palu. Paros mautong kamagut ang masaniyay. Pwuhng masaniso kamagut pa ita day kutung tiro sa parliamentar kamagut siyang Senator Pahrek. Chief. Legislature Bill number 5AH Daily Live Broadcasts, a bill for an act amending Chapter 8 of Title 42 of the Pohnpei Code by adding a new section relative to landfill and boat channel rehabilitation in Ipwal, Socres Municipality, and for other purposes, Pwuhng, Kayo, and Watawat. Talaga kadianan masanaban kamutan ko sunod tayo pampuna si Acting Chairman Simon. Speaker. Kalau kami Speaker, kuasa pala itu kalau dan wow, Mr. Speaker, wow mempatuan kita kemudian katia legislature kat masa ni kemudian kusenet nampak lima puluh tayo lebih dari sepuluh sa parliamentar Pwuhng ni. Paros mautong kamagut ang masaniyay. Pwuhng masaniso pag kamagut ang paitak tayo ang kadianan masanaban umay kuproin po na sa Acting Chairman Simon. Kalau kami Speaker kuasa pala itu wow. Speaker, pwede kita talk kasampal wadapan ni a woman o sa pupal with sa cross. Ay minuwaw at 1 year long chairman ng television with sa cross. Orang kakawin kikatuwat arjun ka na ang tatak kasampal. Kailangan Speaker. Kailangan Acting Chairman Simon, yield floor wrong. Chairman ng delegation in Socres, Chairman R2. Kailangan ng kupromi, Mr. Speaker. Kailangan Acting Chairman ng Land. Ibang batuan tata, melel, sa pulmumayel, delegation in Socres kan, pues sansal me. Kich makapital ang kamungutang ko sa natuwat. Yes, ima sansal me, kamungutang ko sa natuwat, withdraw. O melel ko sa nat, LD number, tumubugo tayo, Japanese Adreso Kono, Melel Lepit, Ukutaglan Chapter 8, Title, Taisa Kriyaw, and non-supplement child, Pohnpei Code, o kapat-sapat siyang tatawag yung mapanguyaw ng Winsokes ng Kusap Wipwal. Melel, tatawagan, autaw-tan wasa, o Israel community wasakan, o bil kamaulan tao. Sansal me, wasa bukat, iya wasakay me, piluya fiktimin, ulalata wasang kusanakan konengan kak autaw wasakan pwede wasang kusanakan nagkachobro narar ukan maglalata kin kak del wasakan marabin kusaniya eri kamaulan tao mabanguyawi o autaw tan wasa ng kusabupal Mr. Speaker pwede pitata uyaban sap magasampala Minuyata kamu ketiyo magcailang ka kamanalanan watawat kayo kapurelang kamidinlan poran ka ko iracuktan kamutang ko senat ka o yang aki supporting documents karusan kakpacheng ay ipagay kariyaman Sansan ang mga magkamagad yung mayor o pagi miya karayman pe iban po na siya amon iban po na siya miya masin pe masulara iban po na siya floor leader o kamagatin siya ng tungtong masin ben
kamutan ko sunod. Kailangan from mic speaker. Patuan sekarang bermau ni dalam kakriting timasan tu kot lah sabun man kita ngotwat. Kaya man, dyan lang mga kamagot niya yun, karos na utong kamagot ang masa niya Pwuhng masa ni show, kamagot po itak tayo rin tiyan masa ng bakta bangkat yan, and made motion, may Senator R2 kamagot yan, tayo sabun man kita, nung watawat kayo, kapro lang kamting shop. Karos na utong kamagot ang masa niya Pwuhng masa ni show, kamagot po itak, tayo sa bulman kita, kamutan ko sunod 5 kapayo na binyari sa kuno, upahan kaprolan sa bulman tayo kamting siya, punan kak report, mon karyaw, kim sa plan, watawat. Mawar ay pampleo po na sa Chief Clerk. Legislature Bill Number KAPWARESOU Line Risa Kuno, a Bill for an Act amending 27 PC 3-102 of the Pohnpei Code relating to the recycling program and for other purposes ang Nikayawan Watawat. Tadang kakatiyanan, maasin pa, pwede pinuwal sa utray, pampleo na sa floor leader. Kailangan from speaker ay tinggal sa balim patpatuta bang from katuat speaker man sekarang bermau ni dalam kakatiyan masa ni kamutan ko sunod KAPWARESOU kriyaw laban Risa Kuno sabun man kita. Kaya man, dyan lang mga kamaguto, karos na utong kamaguto masa niya Pwuhng masa ni show, pwede kamaguto, po itak tayo kakatiyanan, maasin pa, miya maasin pa. Bento na siya introducer, Senator Edward o Chairman and Environment and Climate Relation. Mamiya, maasin pa. Kamutan ko siya Edward. Kailangan kupromi honorable speaker ay tingolwaw ka ba chabat Pwuhng kupromi honorable speaker Pwuhng honorable vice speaker honorable floor leader honorable senator scan oy iman Pwuhng encensal ay tingolwaw sa staff honorable speaker encensal kamutan ko senate KAPWARESOU kriyaw level niya Risa Kuno kawit kuburmawan niya siya nagkagan kapachayang pachon plastic lumaan aluminum can orang bilang recycle honorable speaker kung kubura nagkagan ni Florang Chairman in Environment nagkagan kawit mamiya kubura honorable speaker kamutan ko sa netwatch tagbagi kuburmawan niya gagan tungolan biti watawat kayo kupurpur lang sa buong kamtina environment para lago mo Kailangan Chairman Edward, miyadra masa naman kamutan ko sunod KAPWARESOU kriyaw laban niya Risa Kuno, kamuy Chairman R2. Kailangan ko promi Pwuhng kay sabali sa karataan wow kasambal kamungutan ko sunod masansala sang Chairman Mao, Chairman R&D. Mabit recycling melel yang buat kan sansal me assignment me to kay ya sebelum mo kami din ENCR the environment kami dia reassigner recycle cars where we have it data center iminan sansal me recycling yang buat apa reassign langer kami din finance por yan sa wasa min pacuan ma plastic bottle match na kapwa tampil yang poi na tuwa jem pot ko pemadain yang poi ya mo ina pil koneng kami din finance and bil paceng ENCR ay match ma imin sakar kita Mrs. Speaker. Kailangan ng Chairman R2 kawit mamiya. Kamuy Senator Edward, kalalabag kayo mo, kaksabang. Kailangan ng promi honorable speaker kakachip kaya sa bali chungol sa karanwa ingay kamutan ko sa netwatch kawit siya lang kagan kamanala ko sa netyu wachol plastic magin apali yung longo to pil saita o song chikan aniyang puy Niyoralap, honorable speaker. Kailangan Senator Edward, Senator Simon. Kailangan ng kami honorable speaker ko sa palay tuwan
kesempatan wow speaker kesampalgi kemudian kesulit untuk pertemuan legislature itu bagi KAPWARESOU tetap memiliki transport saya tahu biru kawit memiliki plastik foto itu tadi itu bagi foto dah bukan saya tahu foto dan plastik foto Beliau betul nau tersebut potong sang potong biru aina kena be potong hari imen ansomne Committee Environment Health or Producer bila committee betan drug aran drug ya capacity yang mesin makna supplement nakak plastik mau ayat pun potong मैंने भी अन्नानुए तबियता कुबुरा dagap ipatuan palau nan API muktai kotla kot patron saya pisit melia patron ar ini matau ya kita mentia neinen mau are imen mo main ai tugal batau nok taulap yawi ipatuan chaika sa wasya kudarain tukokre amia impacting Japan rate chaika uya NGO dia on Japan ko imun training yang kemudian tak drop ipatuan main irobot patuan plastik ipatuan potong kuwi oi relevant kuwi kit rel macam arangkal suako kawit ika belum ekonom legislature untuk mengangi ya possibility membuat bagi potong biru tanau hari imen rangkak truk biaran pan kerja nam truk tukin rawat juga bagi patawat kayu ika belum mira pecetungkan tak production company ya imen wow kamu tidak ada kalau tentu macam kau amenalang patawat kayu dari yang benar Saya mau kawitkan karus mesan saler, ada masalah be kami menpatuan dia kawit usaha Chairman and Environment, Committee in Finance, and kakyang patriang hari even kamagit mamiyaw tailab katlam hotel katungit masin pagpako sang Chairman Environment Climate Relations pergi habitata revenue money kan the fees kan megana aku burke Committee in Finance ni apa harus mau tung kamaguto masa ni ay Pwuhng masa ni show kamagut paitar tuan kawai dan Chairman in Environment assignment would man assign lang Committee in Environment and Climate Relations o Finance harus mau tung talen racung itu yo sabulman kita kamutan ko sa net pub ko li sa priyaw laban niya sa kuno masa ni ay Pwuhng masa ni show kamagut paitar dahil sana assign ang kamutan ko sa net pub ko li sa priyaw laban niya sa kuno o Committee in Environment, Climate Relations o Finance harus mau tung kamaguto masa ni ay Pwuhng masa ni show kamagut paitar Kaya manalag, kamutan ko sunod pag-polisa ko yaw, luminyari sa kulo, panasahin lang at yun, kami tikabatabat, may patuwan. Kurang kag-report, mo nagkaryaw ko sa bago. Kamu, Lolita? Alam mo po, speaker ay tungalwaw sa balang patuta pang promise. Speaker man, sa kurang kupurmawan niya, sa ilang rup sabal matay kalantar, prong sa pantalang panay itam ng paysa ko, standing come to report. Kaya man. Kailangan speaker tungalwaw sa palang patuta pang promise. Speaker man, sa kurang kupurmawan niya, sa ilang kap and place, standing come to report ng pag-issue laban na rin sa kuno. Kaya man. Salam mo, magkamagit yung mayor o miya utupan kamagito. Koros, mautung kamagito, masa ni ay Pwuhng, masa ni show, kamagit paitar, uktaban place, standing come to report, issue laban niya rin sa kuno, pansa po matay, standing come to report. Makaros place here, ay pan po na sa Chief Clerk.
Standing Committee Report Number KAPWARESOU Line Raisa Kwano, Mepit Governor Communication Number 110 Line Raisa Kwano, Sang Sapul Mam Committee on Finance. Talangka Kachianan Masinbak, my Pwuhng Chairman and Moni, Chairman Park. Kalangan may Mr. Speaker, itungal wa sa pal bangko promo pa Pwuhng Chorus. Ipilay bata sa mga kamidin Moni, onungaw karagara kamagat malwa talangka kuya kupurgi standing committee report KAPWARESOU laman yari sa kono. Chairman. Chansal Kawit Mamie, Pwuhng Miaut, Paros Mautung Kamagito, Masani Pwuhng Masani Show, Pwuhng Kamagito Pwita, Tabang Kachianan Masinbak, my Pwuhng Chairman, Chairman Park. Kalangan may Mr. Speaker, itungal wa sa pal bangko promo bangko Pwuhng Chorus. Standing committee report KAPWARESOU laman yari sa kono. Pali kawid yung mapatoto ninduan Governor Communication 110 laman yari sa kono. Sagasagara paan ko promo yung maluot. Anan karwaro na pweldan po ipandin government melel kambang kamarayan on PUC. Tama kami din muna kapag kumelel tatako telel ito. Jadi essential bukan office on PUC melel kambang kamarayan akan datang liya lopi nan tiyan monuwat essential maluwat patit makamanamandan intuan monikan makinapol terbani non minimin salajak kasandin patit mesan o apple pen pilo lial yang patit nasa matal kasandin patit tiyan monuwat kami leledepan kuburomi upan kuburon maluwat puipan mawarilar memie mon tiyan monuwat me yang aki school kay kapel Pohnpei puipan din liya lo pil elayang niya school me salo kita pil pan close ti sang rail ni school pan Pwuhng chapter nantiyan school wat tapi sama committee Moni kapag kiyang melel PUC po kawit wat alala to irail pil yang oto sama tayo executive o kawit puipan pukat nan tatawag na sama committee Moni tadi yang lale puki padet makamanaman na yang tempan kamaray na yang akamuni mabil patosang nasa matay kupulak aron ka kawit yawan muni me kamanaman dasang nan kupulak makakapali puipan tuwat puki yabol bente patosang nan muni kap aro puki kasantin tatak mapali muni kan may apol tebani na umin saladak esto kakapali puipan aro-rod mauyawi o kawitin sa matay talagtin yung kambahan muni kambahan kamaray no pati tapis essential sang nan muni kan makamanamantar ong kambahan kamarayan melel division in early education essential niya wan muni yung makakatataw ko apalila puipan pukat ay masansan ng report may Mr. Speaker when puipan na miya pati na wantala limanan sedikit sama amalwatan ka kamanata sang nan muni kamanamantar kahit yan muni kap puipan po din kakapol na Mr. Speaker iman kapatayin na pugi kami din muni menapaliara tatawad ni wan matang chorus pugi school and kak purato tapol benli alo pilan kak sanamao asam kami din muni tungaling ki aso mau kau na bata floor amendment and appropriation what kuan kak yang aki sa matay tatawad may sangaran what apugi assignment what patutong sa kami din muni awia tabul mat puko yang kak report pan kupuromi yo pan kupuron ket wet er kau na bata na bol ben puipan wet
Aban yang ebol nintuan ebang we floor amendment on question din morning magtay pa na parliament sa rawat melel kamutang ko sa Pahrek sa walu le bniyari sa kuno ay kawit ora labuan memen takida sa mga din morning ang iraga sa balwan may Mr. Speaker kalangan bagi pada sa mga din morning Kalangan Chairman pagkakape sa kawaw mga mamiyayap. Miyadya masin ng report. Kamuy, Senator Pahrek. Kalam Speaker, kapeng di report mau sang itu Chairman mau. Dia sila pilih yung minalaya kawit ko. Na report kapuru-puru yang tauli ba kaisak. Pilih wai utility. Na ay kawewe utility abana pali kuina legal appeal chorus Yung mo, committee may bangkakan kawit. Chairman. kalangan may Mr. Speaker ay tungal sa balbang ko pero may bangko purakan chorus ay tungal kabung ay tungal chairman mau Chairman Pahrek pogi kay na magkasambal may sabulman ko Yay mo pong one more word niya bang kamanamanda pa na paliala po ipan chorus na miye leleto nan tiyan mo no riya kit sa klimaw ang nan tiyan mo ni magtekat kat lale apol ben po inan pilo lial patoyan nan patit nan tatawot kamati apali kawedi miya miya school me pil kulos di sangrai ugiara sedop pain poi bantin pil buka doan sansal nakubur mawon melel GM mo podin PUC ruas air ton datangkan and leo sa patata pil kan na pali school o weu benam na bilmia sa mga din kamarayan pil kawid na eu karong torol bana pali iraw pagdaya blele yang sangon kapal was school bukat chorus monuwad pana pali ata puipan chorus and dialopi kalangan may Mr. Speaker kalangan Speaker Ivan paron ita mau siya mau iman yang kaping yang PUC ya kapro yang pil chorus melupsam wan shot school kan melupsangar kapur yang iman ma amawar pam ko boga na weda kamagit tan rochante basha ban report pap issue lebna beso kono tabul manti Kariyaman. Chancellor mau kamagit na niya. Masular masan pa chorus mo tung kamagit masan niya. Pwuhng masan iso kamagit po ita dahil sa bulman kita terjung tiar masan pa chorus mo tung dahil sa bulman kita standing on the report pap issue lebna beso kono masan niya. Pwuhng masan iso kamagit po ita dahil sa bulman kita report sang sa Mandray Committee mo ni. Masular report standing committee report ay man sa floor leader. Kalangan speaker ay tinggal sa paling patuto bang formal speaker man sa kara ko burmaon niyo tayong kakrop sa palmatay kalanter Pwuhng sa pal tilang to na item ng paisok tayo wipil kalanter kaya man Dan siya lang mga kamaguto. Kaya yan yung utipon kamaguto kaya kasi pantil kalanter. Kamu floor leader. kay kalangan speaker man pagita tayo kamay malab na yung speaker Dahil kambal. kay kalangan
Nawa uman patron magtay sa pale nan sa bulmataw yakupur o esensyal magtay kat panpil calendar o iban po na sa floor leader lator. Kailangan ng phone speaker at tumulgaw sa palang kakpatpatota bang promo bang pran honorable senator ko Koros speaker kayo ng patuan kapin ko kupurakan purang kawit misansal na matalanan siyang kamal speaker man sa karo kupurumao niyo tayo lang suspend order o katiya wali kang matang sunat tapu wali sa klimaw pinari sa kuno Karo man. Tansya lang mo kamagut mamiyayar. Pwede miya utupan kamagut iban po na sa chief clerk o kamutang ko sunat tapu wali sa klimaw pinari sa kuno LT1. Legislature Bill Number Pahrek Limao Lang Resa Kuno, Legislature Draft 1, a Bill for an Act amending 16 BC 1-106 pertaining to the qualifications of members of the Police and Security Division of the Department of Public Safety and for other purposes ang nakaryaw o konsaklang matawat. Kailangan talaga katiyanan masinabay po na sa chairman and chayan ko, Senator Pahrek. Kailangan ko, Mr. Speaker, kaprayang ay tuwal wow. Mr. Speaker, man, kamagat tayo gak rayang masa ni kamatang ko siya na ito pagkuli sa klamaw na binarri sa puno. Tansya lang mo kamaguto, koros mo utong kamaguto masa ni ay, uwa masa ni show, pwede kaitak tayo bang katiyanan masinabay. Umay ko po speaker bahan po na sa chairman Pahrek po ang kabiyata. Kamu, chairman. Kailangan ko, Mr. Speaker, kamatang ko siya duwad di paruan kapang iya dahil palilar ng watawat kayo o kawit day parutan na session na yo kamatawad iban sungasungan kagukatala sa madahil Pohnpei Code Title 16 EC1 tas 106 iban abolition baran Israel police officer kan and division in public safety. When gak Pahrek yang inangan paluwat ni Israel para tawro sa karkita. Maraman kolokolo ito sambar wanisak umuy-umuyang naman officer makaka-retire niya sambar wanisak. Nuewe maravan retire sambar wanisak wale present limaisak right on social security kan te filmo iteng rail na kailan paluar miye rangkak yamimin system mod del sambar wanisak limau aniralap imoman kamadawat model ranwat iban baron sanagyan sumau niyan suwotra offer akan bangku para speaker, floor amendment tabu gile may silu, pebniya risa kono, kaya bali anan takawit taparatanan session ayo. Wiparuan kagkaryaman. Tansya lang mo kamagut mamiya, koros mo utong kamaguto masa ni uwa masa ni show, kung kamaguto po ita, miya masa na ban floor amendment tabu gile may silu, pebniya risa kono. Speaker. Kamu Kailangan, Mr. Speaker, duwan anan mo para tayo floraman manuot kaya palilar and kag may-mayang polis ka na retire sambar wanaisak nubayin siya na rin o marakak aran kag miminan pupatotog del sambar wanaisak kama wapustuhat tawli ayumat kamu daw mutaklaman niyo. Kailangan Chairman Pahrek, mamawarain po na sa mga Senator Simon. Kailangan kubra mo ng speaker o sa pala ito ba sa kalatan wow sa kubra mo o kan kubra honorable Senator kan Koros speaker kampatin kubra chairman o wala ko ipatuwan tuwalong di pag-spay kasal na floraman ng gamiya ay tuwal pay kasal patuloy tuwan
Lo amendment me patronet o ngay tawawe tuwira tame original me miayo. Where the member of the division shall or the tenure nil samparwanisha. Hap inangin naman isanin aman naman namin minulan samparwanisha limaw. Ayadun na management sa kamuitaw isanin na abenta to. Kung may kamilin na kusunod sa banguya, amendment do, ang kasunod yung retirement age in public service, pandan wanisak limaw, at isa na naman na amendment wanisak, imen retire, imen yaw. Kahit doon may pandan wanisak, isa na amendment na wanisak limaw. Kung matragdal bangka, hayag yata mo mga. Speaker, ikasampal di effort na kuyang non-floor amendment. Ako syuro mo kita sang tamin niyayo. Maipuwalan discretion sa supplementary. Hariman pagi mitar karat, saya dan katarupo mau, o ikamilin na kayo konong uniform na kami at division yung mutanturo, retirement age and tuwato tamit Pohnpei State Supplementary Day 65. Anak bagi police unit, optional and meal. Doon aman pun tatak niatan na jampar wanisak limaw na amang kamalir and polpol na wanisak limaw. Flora medmin probably may saksilu labi rin sa kuno. Soto what time niya. Kapuro yung ito, different wording ang time niya. Kailangan mo kami speak. Nangan Senator Simon, Ramawa Ryan po na sa committee, Melon Chairman, o concern na niya sa Senator Simon. Kailangan Speaker, pagkubra iban barawan som dan samadai Pohnpei Code ansawat pan police and security pan qualification member language memia ansawat pan title 16 101-106 Section 2, Barawan, member of the division shall not be over 60 years of age. Nan korong-korong Israel sagargida wasansan nan robot. Meraman kolokol je sombar wanaisak o discretionan goyang amendment officer. Mahasalar kak agak resign, retire. Imisansan nan kamadawat provided that at their own discretion. Hari, Mr. Speaker, israman parawan wiyada kamamatayang dan worksang doon kawidin Director of Public Safety o Acting Chief yara kawid na yimara Pwuhng Israel officer kan and kolokol tu sembar wanaisak kami sanjal me dan samurai code nan showed not be over 60 years of age. Ogi relal wanaisak may yang rail on their own discretion para galal and continue until 65 para retire. Kailangan Mr. Speaker. Kailangan Chairman Pahrek kami Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bangko pula mo yung bangko pula kan kores. Imen kabang kiyang chairman mo, erbit may sabon man ki, o ninduan na nandiyan nga pali, kawin din kang bagabayan ng Senator Simon, ninduan sabon may, kawin may sansalan sa matay sa sininayo. Tapi, may Mr. Speaker, kami alam kubur mau itu ngal chairman pada saban manki epeyan kawin mau mesangkam bakabayan bersab Senator Simon itu incintaan kamu matawat bukit talak atau bukit pesang kupurakau pergi ya Flora amendment Mr. Speaker. Amen. Sakara itungal chairman Pahrek.
niya songa pali kupuran Honorable Senator Simon anu tanong sabihin ada kejadian kak iya ko floor amendment dan kak apel to amendment kita in kak pateng ro yang sign floor amendment wo naban wa kupurara I kapung kemelel itungal chairman mau asu kora sa nan yang apali long kupuran Honorable Senator kan nan kamodang ko senat kan may kanapali ay men pagi yan kalau to kupur mau o dahil proyek sang masen pen floor amendment wat pen kakapwelto gumom maban sana mawang kupurara ay men pagi kak padang ranan tatawot kalangan man speaker speaker na kawit mga kanya magpapalipon at mga Senator Edmond Mauricio na Kailangan speaker kung pura, yun yung patungan tayo cuman ucut on kawitan niya, itu cuma sekarang orang kami speaker saya speaker orang kami songkar speaker yang kapung itu kawitan kalau semuanya ini juga saya betul after chief of police maksudnya chief of police after retire Mas ini last month 2 months ago. Song nabugot bukan piliyaw. Wa retire I kan napaliwara akalain akak nagtok nagbunisap lamaw. O FP para kantinan ang kak nagbunisap lamaw. Gusto nito. Pero may tukong ko madapaliwara kan nakala kato kari. Ibu kasi palbiro kan koros para ta. Porque meron lang ano kasi yung lugar minit na then bunisip limaw meron lang kay tito na dito bunisip porque mapansin siya na insinan tubuan mo uwi mapandan bunit kang kakandil bunisip limaw kasi ang po porque isini pan lihat chief pitaraktarin kambaw ang sawo Mabis kini mengawang rasa gunawan kak suka kapro itu apa di warok kaya kak itu kalau ini kesempatan lagi apa itu yang kebulan saya lengkap patuan tanya saya kami ini kalau sebelah kapur itu kelangan Senator Edmond mama awal Senator Sumna kelangan speaker point of clarification ay dungal sakang wow katakat kawit siyang chairman in finance na floor amendment wat pang purpurla I mean, alledito ira na karaban floraban menurut tanggo berpundi ya ira bangkak sansal bangkak kapali kuburan Senator Simon on floraban men 45326 jangan Senator Sumna paduan me kamugut memiyaw temat-temataw memiyaw an kapandala tatawakot floor amendment you maban silong Senator Simon dan kakyang patyang kung kakanukwa kupur ano open ang pungan chairman o Senator Simon imo man mabiyan iyalik Speaker kamu chairman ang chayan ko kailangan speaker kabang kawit kan niya yang nakawit kan niya Rayman with a motion to kak file la for amendment abgili may siya chilo level ya siya gono o kamugut yung dyan siya na mga kawitan chairman ang chayan ko dahil file for amendment abgili may siya silu laban niya rin siya kuno paros mautong kamugutan masaniyay masa ni show kamagut paita rok trial filer for amendment de abgili may siya silu laban niya rin siya kuno Speaker kamu chairman ang chayan ko kailangan ko Mr. Speaker sa nagkaraban na sansal ay melparuan with a motion trial ng kapundala Nagulpan, kamudan ko sa net, pabuguli sa gilmao, levelal ko sa puno. Wong, seuran toro, Kaya man. Saan siya lang mga kawitin, Chairman J.N. ko, siya lang kapantala. Kaya o kim siya klan watawat, ang kamutan ko sa net, pabuguli sa gilmao, levelal riya siya, unawal T1, o, an, uyak pur, moron rangot.
Trail, men patrol pagkita trail and kombalma na pinancho.
Okay. Amir Rahman. Okay. Ana, makachayil, ito wala ipatrawan, may resolution riya. Supplementary, we have puro essential, muna tayo kung multi-try panpil kalender o panpona sa floor dito. Kailangan ko po ng speaker ay tumalwaw sa balang kapat patuta bang kupromi bang kupron honorable senator kong koros speaker man kaping kawit mawakan essential nan matalanan siyang kamal speaker man sa korok burmaon niya tayo lang kakrop sa palmatay kalender kaptiyang po na itong namba isak limaw yung resolution kalender. Kaya naman. Chance na mo magkamagit miya utupan kamaguto tayo katkatsya po ng basic limaw. Kamu floor leader. Kailangan ko po ang speaker ay tumalwaw sa balang kapat patuto level pinanwaw ki chairman ng Rosen Mao senator net honorable net sa korok burmaw niya tayo lang kakutro legislator resolution ng paisa kuno labi na riyak payo. Kaya man. Chance lang mo kamagit mabiya, koros mo itong kamaguto masa niyay, Pwuhng masa nisyo, kamagit paitar o resolution paisa kuno, labi na riyak kuno, kaya katin utroyer. Kamu floor leader. Kailangan ko po ng speaker tumalwaw sa balang kapat patuta bang promal speaker sa mga may tumalwaw ang pikat malawang ki chairman ng Rosen Mao level pinanutro legislator resolution ng kuwalisak sidula binarayay sa kuno. Tapi aman. Chance lang mo, koros mo itong kamaguto masa niyay, Pwuhng masa nisyo, kamagut chance paitar o travel utroyer LR of kuwalisak silu labi na riyak sa kuno. Floor leader. Kailangan ko po ng speaker tumalwaw ang tutuwa tayo may sa korok burmaw niya tayo lang kagan place legislator resolution ng papay sa kuno labi na riyak payo ng sa palmatay kalender. Kaya man. Chance lang mo magkamagit mayor o pwede miya utupan kamagut even patawan talent place LR tayo sa kuno labi na riyak tayo pa sa palmatay resolution calendar and runway. Kamu floor leader. Kailangan ko po ng speaker tumalwaw ang tutuwa ta bang promal speaker man sa korok burmaw niya tayo lang pilkakan place legislator resolution ng kuwalisak sidula binarayay sa kuno sa palmatay kalender. Kaya man. Chance lang mo, pilkamagut mayor tayo lang place LR of kuwalisak silu labi na riyak sa kuno pa sa palmatay resolution calendar and runway. Pwede miya utupan kamaguto men patawan tayo lang place LR of kuwalisak silu labi na riyak sa kuno pa sa palmatay resolution calendar. Makoros placer ay man po na sa chief clerk kung kayong resolution. Legislature resolution number paisa kuno lang riyak tayo. The proposal for a resolution calling upon the National Department of Foreign Affairs and the Diplomatic Corps to the FSM to assist the national and state health service officials in identifying international and foreign assistance sources of funding for the establishment and operations of the
a highly sophisticated medical diagnosis center to be situated within the Pohnpei Hospital, which center, when fully functional, will be capable of handling the most critical medical needs, not only of the citizens of Pohnpei State, but the citizens of all of the FSM for adoption. Talangkak kajian bahasa negara bagi LR paisa kuno lebih dari sepayu utrai pampona floor leader. Lahan from speaker itu mulai sabalan tutu wata pang from speaker man saguro kuburmawan niya talangkak kajian bahasa ni resolution number paisa kuno rusok payu sapalman kita. Kaya man. Tanjal kamagut memia koros maujung kamagut masa ni Pwuhng masa ni show kamagut apa itak terbang kajian masa lebih LR paisa kuno lebih dari sepayu. Ang mga kumpurain po na si introducer, Senator Ned, the Chairman Ned. Kalanin kamu speaker. Monay baan pato, men patoon uyay tunggal sakaran wow kapatapat. Pato yang sakaran kipunya wow kan, may pato yan nilang nanwasaan uyan laman-laman tunggal sakaran wow laban kapurong speaker. On key five speaker, floor leader. Wow, honorable senators chorus. On key railkan me patanan gallery. Don't way. Nan kalal kin kalal me pepeyan men kapese. We railan yang patang mamangi. Patpatawan we laman sapul marail pinin kukusin net kisa geo. My Mr. Speaker, men patuan pata sa pulmo committee ng Ruson Mau o patuan patang floor leader ang nila kamagitban adoption and resolution number pasa kuno labenial riesa kuno may pitaan ni Melel sa pulma trial 2 ang sabis kan NGO kan makin sawasatong talikan kempakan and government and Pohnpei the government and office wait kan o magkituwa dan bil kasaleta sa pulmatrail ututo patang kasambal ki kasamo sawas pugat me panuya sawas laut ong office kan o imet niaralab may Mr. Speaker mimin patroan sakar kita lugayang tuan committee yang Ruson Mau o Senator Tekan iran kapatabat poin kaitar tunggal sakar shooter imet mikak sakar kita mas ansukset Mr. Speaker. Salamat Chairman Ruson Mau. Yadra masa naman LR paisa kuno lebih dari sepayu kami Senator Pahrek. Kalangan may Mr. Speaker ay tunggal wasapal bangko po naman yung bangko purakan koros. Iman kapong kiyang ay tunggal Chairman Mau, Chairman Ned. Kawit mo may patunan resolution kasampalwat. Kami lalame. Tatawad. Takis warela. Ay kapong ko po thì lo kinh tao mà học thì uya kamay lalam e bilewang talikan me kau na perenyang sawaseto ma maluwat pang kamanada resolution mo pero pogi uya resolution in pagpagyo ma Mr. Speaker ay kamay lalam magpura tayo masan o imenuwa karagara kamagod maluwat tayo lang kakritin dimasin to sa pulman kita. Amen. Tansal magkamagot yung umiyaya Romeo utupan kamagoto. Masular, masa naman LR paisa kuno lebih dari sepayu. Koros mautong kamagoto masa niyay. Pwuhng masa ni show. Kamagot po ita darating tiyan masa naman. Koros mautong LR paisa kuno lebih dari sepayu. Kawatan din 5 palimaon.
Ensansaleng way masabagmatay usus metok LR paisak kuno lebanya riaisak payu usus A riaisak o soto Pwuhng ranwot tay kamanalar pamutan resolution paisak kuno lebanya riaisak payu resolution Legislature Resolution Number Abkuwalisak Silu Lairaisak Wano, a proposal for a resolution to strongly urge the Governor of the State of Pohnpei and the Director of the Department of Health Services to prioritize and expedite the implementation of Chapter 5A of Title 17 of the Pohnpei Code, SL number 11L-04-104, which establishes the Pohnpei Hospital Diagnosis Center for adoption. Kailangan talaga katiyanan masinabay mampuno sa floor leader lator. Kailangan ng promise speaker ay tumaluwag sa paling tutuwa sa pang promise speaker may sa karap kumpirmahan niya kailang katiyang nanmasan pang resolution of kuwalisok silula binarisok kuno sa paliman kita. Harus maudun kamagutan masaniyay Pwuhng masaniso kung kamagita paita tabang katiyanan masinabay umay kupuro hindi po na sa mga Chairman and Roson Mao, Senator Ned. Kailangan kami speaker ay tungal sa karanwaw sa pal. Niwaw men batawan pata sa Pwuhng Committee and Roson Mao o patawan niwaw o lepe kamutan pagpag nambe pagkawalisyak silula baniari sa kuno me pita Diagnostic Center. Mr. Speaker, Honorable Senators Chorus, kamutan resolution with ma kupuramail ban toke o tungata Diagnosis Center with ban uyawita Pohnpei ban apelpen executive run executive and government. Niaralap Diagnosis Center with song chorus machine lab machine payload and meban pita medical services the examination diagnostic and lumum the kapinsalet hotel bilbil pan kamangayla totok o shaylok to financial piro sa ontrekan pan tikila tagakin chola o ansawad song anana pen CT scan magdahil sa Pwuhng ma center word pan mayor ban kak mga yan na pwelta hananakan. Taula sang met may Mr. Speaker, Honorable Senators Chorus of the Mayoral Committee and Roson Mao semen sakarek kupuran utut o utungata kamatan pagpagwet puegi anan lap memie nan kamatan pagpagwet iwan ay tungal kaken o lepe kamatan pagpagwet o men lukayang sa Pwuhng Committee and Roson Mao o Honorable Senators Chorus makasampal ki Roson Mao, Pwuhng Mao and Paliwet on main Pohnpei o iralkan me kokosan Pohnpei o makarani Pohnpei. Ibang patroonit met may Mr. Speaker o il floor on iralkan me menyang sawas o kaitar ay tungal sakar sotitar. Kalangan Speaker. Kalangan Chairman Ned, pagkabese na larap ko isak silu, labanyari isak kuno, miyatra masinabay. Floor Leader, Senator Edwin. Maikan. Lang promise speaker ay tungal wow. Mr. Speaker, resolution kasampalo
kasambal wat moin kai tine wait long nan supplementary modern legislature apa wait to ni yung nan betoro mo imin patuan da me committee agung committee nel apa liar peluat to kan report ki o miya men kai me nie ere moin da Sanjal motai rawat ime wa wugitaglagan mania sang tame pilu resolution wat tapin itan longo na momotin legislature wat nie amendment kay me patronan resolution wat me wugit sang tame utan sanjal nan original resolution mania suwat o moi men doan da ite moi chairman men reintroduce the resolution what la resolution te yore imen ya da te o kamu kitan talang ka kerten timas Yemen. Kau itu cara untuk dimaksud ben resolution apa koalisi silu lebih nyari sekono. Kalau semua tu kamu kita masa ni Pwuhng masa ni show kamu kita pahita sanction terus pun terus dia masa ni. Tapi angkat dia nan main motion kalau semua tu ngalar koalisi silu lebih nyari sekono kawasan ni lebih palimau. Insan salah way mesam matain usus V6AH o soto Pwuhng ran wat tay kamalalar elar koalisi silu lebih nyari sekono. Lord Leader, Privilege my Mr. Speaker. kamu Senator Clark. Salamat my Mr. Speaker pergi bantungalan kia semua tungal kasabal bangku puramu yo bangku purakan koros. Pergi kemana-mana resolution kasambal beliau membiaya. Pergi irai kasambal magtai sobai ramot. Ang mabut ananin kamaulat choto. Ne konengan niya. Ang sa matay naman uni. Onin tuwa natin kamanatar healthcare premium board. Arang tingkak yang mangi paduan. Totoong kan magkaya papali. Kaping resolution riyaw, masansal, tayo sa kuno riyak tayo, wali sa siluri sa kuno, ang lika kapaliyan sa matay board in healthcare premium. Kailangan man. Sansan magkamugot yung mo, para sa mga itong kamugot ang masa niya oo, masa niya show, kamugot pahita, sansan kawait mamiya, pergi kasambalin resolution bukan pagkatariyang palariyaw. Tapalikan na yay sa matay board and health. Karos mautong kamugot masa niya oo, masa niya show, kamugot pahitar, o kapin resolution riyaw na sansaler ang pagkatariyang pagmatay board and health. Sila resolution na sansal na biye pagpagan ni Retoro roitan po na siya floor leader. Kailangan from speaker jungal sa balang patpatuto tang from speaker man sa ko promoan niya tayong kak up sa palmatay kalanter patiyan do na itong ng paisa kuno yung sa Retoro. Keriaman. Sansal ang mga kamagito po via miya utupan kamagito kaya kachil doon miscellaneous business tay Retoro roitan po na siya Senator Adun. Kailangan promise speaker. Nani Retoro wat imen patuanta irayo anuya supplemental men kupura oni anshu water until we are ki assignment you on committee. So Mr. Speaker, patuan moin supplemental manuni rawat moin uya irayo moin dahil situ no Philippine kalap masani irawat up imen batuan kamel me
intra uya meko trapal manuni wagi yanso kan maramas pan kotok tanana intra dai kentang sili rapagis me pangkakan sawas donate intra so the storage you katon manuni niyanso me Israel su makan pananane intra niyanso me rapang kotok Resita bana uyawi o kotok tarail pangkakan uyawi te anso. Imen patawan data met poegi essential mo me mia intra me udan kemuya kapalin tiar so ngone ipi so uya intra kapal. Re masoto so ngone intra bukat non storage wasagis the mia me bangka available training ka Propagi tabuan sawas, armas buka ban uyawi, sumau kapan, ilau pasan anso maintra ban tiar. Ini patawan kita met case riau uyau yang sebuah amen patoila ligiyo nianso me emergency uyawi lel data sabot repenintra ong AP utanapal ramas propag wanan so yo Remetabin uya saya mau main teu metiara ko bil selaka kawi maselila lekiyo repen sawas repayata mau munwini lekiyo ka bo storage mie o nianso melela munwini intra available serobin men me abtre musik tato I kapal me bil Anki, wagi yasu mau suka wana lup neu. Indadre lel tato emergency lel tato abuan suyu penini rupro penintra. Wan kak lupsang ne. Dari isu patawan tato wagi tenemen ngatu. Abi patawan men Pohnpei toto kinloyang songoni rair. Me mo narai ban kotok apa nene ban anak kawan of tais me ban sewase terapa kita intrakan me ban sewase Israel nian sama kotok Israel ban uyau dari men patawan uyau kita kamu kitiyo supplementary committee in health and kak yang melel executive o iman uni masuk leler ansuyo magdalena ne EU supplementary lot banken kawasan store inta kaupen anso me supplementary ramaskan pananane melel songon operation kan me karwaru rete pantala poeki repeninta papal o moin Thailand bil kupuro ma poeki ma ebang uya apal masum anak ben sintra tu Thailand kak at least ise aramas kai magdai bilpam takra rai lekin tanai nei puran mamie sawas ragak elel sawas ya ki rai suma kan nane intra ipatawan tata met poki ieseme toto case manuni nianso me Israel kan bang kotok utan Israel kan penai bangkan kukogi rapaki tahu. Kaya anso main net intra me utan apal, inen uya me got kapalo melu kompakai yang raisu makan. Pergi rapen intra o masuk tirak, tersudah sawas Israel. Serapen men me padawane komal tu. Unfortunate rapas nanti yang lel tato lup neo re moin asu mau moin esito mamaula o I komal dire I patawan me intra me yang uya kapalin abulpen sumau dire kamel me Israel kan metode me ko sumau suka Israel me pangkotokan Israel li kan me pan neituk wal intra utang uya me ko Pwuhng utana na re
and we are kita ada floor motion wat tokoyaki supplementary committee ne out and kak monwuni ngajo lele ran so yu dan kak kaun apta supplementary blood bank when kak kaun of bank so mau kan ana na inta an so karo Kariyaman. Chansal mo kamagitiyo mo, koros mo itong kamagito, masani ngay, uwang masani so, kamagit pa ita, chansal me, kawit me miye, nan kawit chansal na dawit win, kawit del, ira ko sampal me, pitata, kamagit me miye. Pero masular, masani de, pampo na sa floor leader, de, kawit siyang chairman in out, so de, kami floor leader. Inflorang Chairman in health. Chairman, kami nabitata kamu gitu. Kalanan kami speaker, kalanan kami floor leader. Kamamatan kosandiyu yuyawi ansawat meruwase o peki en miep blood bank memin wai gogan patrowan we ki ni Pohnpei pan wasana kita la intakan pan somanan airmen nanan lugopen Pwuhng airmen piraperpen intasin somanan wata rakaker ale o ni ansome resolution wat Talban speaker ban apaliato assign yang menia committee ma health agtrail nanti yang apaliata hanso karwaru ki Red Cross kelanane men kawidiu sang pinin ko kusenet oran ka kan yang patre yang apelpen makituwat ira ka samwaliu met o kalanganen author the introducer and floor motion Ipan patrowan il pagong floor leader. Kailangan amon iban polo sa kamagit mamiye komutubro yung polo sa mga Senator Pahrek. Kailangan Mr. Speaker, ira toror kasampal yung mo, men baruan pagirawat sa kasampal o karwaru, sa nalasang tama miyayer, Pelder sabieta mehut, en wagen baruan, tama miyayer, let's not reinvent the wheel. Yang baruan paigi sabi suwas mamiya ng manwanin Pilipin kan. Sure, awi pa yan ka kopano tonay. Miya blood bank. Dari paigi amier nan mangudlaut ka na committee and health. Hanggang saya ko to, yamo mo na tayo pang kawatayo siyangwat kan samsal mawani. Magdahil kagayangar, dahil kagayara pali, dahil kagtulang na rin. Ay mimin patawang kapatayang, ranggag kuyak, right, robrop, tama miyer, puro dahil kag siyang, mahal Pohnpei yun na patay, dahil kag yan sa kulman ki, siyang sabi suwat, manunin laut kan. Kailangan, speaker. Kailangan Chairman Chayan ko, masular, masinabay, pantolo sa floor leader. Kailangan ng speaker ay tuwalwal sa balang patpato mga kamal speaker iman kapeng ko kamagot niyo masensalo alatiyar kamanaman ng malwat iman sakura ko burmaon niya kami yung kak assign committee na sensal ng tuwan kawit na niyaw kak Robert Irap sa tungkang cross ko ang kaktayan kamagot kasambal masensal sang senator at saan karabawin man sakura ko burmaon tayo lang kakriting timasan to kotla sa pulman kita kamagot Sang salang mga kamagot mamiye, masular, masinabay nire, kasambal mo, koros mo, utong kamagot ka, nalitong timasinabay, masaniyay, uwa masanitso, kamagot pa ita, nalitong tiyan masinabay. Koros mo utong, kailan, sa pulman kita, kamagot masansaler, masaniyay,
Pwuhng masanicho, kamagit paita, o kamagit wapa na China, sa matay Committee in Health, sa Committee in Rasulma, orang kakan report, pwegi rakasam bala pitatam noor, an kakan report na sa matay special session. Speaker, jaga koman ma. Jai Kambal. Event kala
Iman Patawan Thailand Sapar Nansabul Matai Ruya Kupur Wasansal Mamona Trai Komaltik Trai Katkat Pan Resolution Calendar Iban Ponasur Flow Leader Lapor Kalangan promise speaker tingaluan sa pan ang perangkat to kasambalian speaker men sa kana kubrumawon niya kailan ka group sa bulmatay kalantar tayo perangkat talang pan item ng pensak tayo wipil kalantar kaya man Chansal Kawit Mamie Bagia Mia Utrapan Kamagutok Trai Katkat Share Pan Pil Calendar Wasansal Me Pil Yu Maluo Iban Ponasa Chief Clerk Legislature Bill number PC sa Kualulan Ray sa Kuno, Legislature Draft 1, a Bill for an Act, further amending SL number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026, amending Title 4 of the Pohnpei Code to provide consistency therewith and for other purposes ang Korea o Konsak ng Matawat. Kalangan Thailand ka kajian ang masinapan kaumutan ko sunod Iban Ponasa Chairman Carl kailangan may Mr. Speaker ipamplay bada sa makamtin mo ni amo kung kuburo ang bigak sa pali sa karan wapan kupuro mo yung kupurakan koros magawa karakarak kamagot maluwat Thailand kak sa pali masandan kamatang ko sa nagpapisi sa kwalo labing yari sa kuno YT1 Amen. Chansal Mau Kamagit Mamia Koros Motung Kamaguto Masani Uang Masani Show Kau Kamagit Apritak Tabang Katian and Masnabe O Maiku Pro Speaker and Ponasama Chairman and Moni Chairman Mr. Speaker itong alwasabal bangko promo bangko pakan koros essential man standing kami to report mamalwat kamanata naitan kamatang ko sa nagpapisi sa kwalula nangyari sa kuno YT1 pagto ko maluwat ang kak kamanata mo ni mamiyaya ang malanggot yung lilan Pohnpei kung ka kapali iral ko ang tatangkay natatangkay ang Pohnpei State Government sa bariyay sa tabunan kaya nantawikan mamiya nakamanamantang muna pukat apan yang aki Israel Secretary in Songkobong Siliman o Registrar Riyaman na ababali sa pagmatay malangkobong isat Mr. Speaker ikapong kumelel kupurmawan maluwat ko tatawad nintuhan kusunod makamanamanta yang aki ce irai contoh tawakin eksekutif kuwi kusunod makamanangan daw kawit mirai contoh tawakan mapadapan public service system sansan nan kasantin rasi luwat legislature sabul manki manual choror mabali sa matay contoh tawak kultuwa ito malangkopong Ari nan kamatang ko sa network kapili ang aki kawait malangkopong ililan Pohnpei may yang nan sabi maray manual mapali sa maray ito tatangkan dan kaksanti ang lala may ray ito tatangkan sa abis kiyang Pohnpei State Government dapat ako malangkopong sembari sa Pwuhng apol baral pan Pahrek yan iral contoh tangkan cela palier pan eksekutif o pensawal matay kan apol pan sa matay manual Mr. Speaker essential memia floor amendment kay na cai kawan batapuan kak yang paytide nintuan kamanamantan kamatang ko sa network termasuk laku burong in non-pen kamatang ko sa network amen sekero kuburmawan niya kailan ka kadlaw masa ni floor amendment kan makaw na bata kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl Kamelele Umuing Chay Koros Chan O Kamutan ko sunod Chay Kaka Kajian and Floor Amendment kan O Iban Ponasa Chairman kalangan may Mr. Speaker itong alwasabal bang kuburmo bang kupurakan koros nawawa karakarak ikamakot maluwat kaya ba kulo ko floor amendment pa po may isag laban na rin sa kuno Riyaman. Chancellor lang mga kawait na niya, koros mo yung kamagutom masani Pwuhng masani so
Kamagit Poita. Kamagit Poita Trabang Katianan Masinado. Magpro po na sa mga Chairman Carl Pontabiata. Kailangan may Mrs. Speaker, itong alawa sa pal, Bangko Puromio, Bangko Purakan Pahrek. Floor amendment, kamuntaan ko taglapa, kulimay sa kilabanyari sa kunaw, imasansal nan, standing kami to report, na patrolong o kamanamanta, ng kapanakis, standing kami to report, Pwuhng labanyari sa kunaw. Nakawit ko yung panapali ito yung kembang kamalay melel school kan me Pwuhng lialo pil sang nan tian morning resak 5 patola jadi morning compact makina pali kembang kasambal wat so kakabali Pwuhng akawit pa na mamiye nintuan sama kamagin morning ewang kembang morning o kembang kamarain aron kawit ito apel bantuan bukat sang nan mo ni makaman yang railer nantian monuot dari monuot sudah ya monikap pan patro sang pan budget makaman yang kembang kamarai medal pan division in early education mau pada nuwan jala limanen silukit ubuki kamanaman dan floor amendment word ma ban padangal ko sunod word apa napalialar Pwuhng chorus makambang kamarain tungalan ko yung PUC. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Pwuhng Kapyasin Floor Amendment. May ito masunod ang Floor Amendment? Kami Senator Net. Kailangan kami Speaker. Ito at sa karanwa sa bahay. Kawawan Floor Amendment word. Lumaw. Men badoan mo yata kami kita ito yung timasin po sa parliament. Pagsilahan masunod ang Floor Amendment. Karos mautong kamagito masaniyay. Pwuhng masaniso kamagit Poita terutong tiar masanabe. Karos mautong Floor Amendment pap kulimaysak labanyari isak kuno masaniyay. Pwuhng masaniso kamagit Poita Dr. Sabulman kita Floor Amendment pap kulimaysak labanyari isak kuno. Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ito kalawa sa bal Bangko Puromio Bangko Purakan Pahrek. Nuwawo karak-karak kamagod maluwat lang ako yung kupurko floor amendment tapos limesa ko labanyari sa kuno. At saan sa lang mga kamagit ako floor amendment tapos limesa ko labanyari sa kuno. Karos mautong kamagit ang masaniyay. Pwuhng masaniso pero kamagit ang Poita Trabang Katianan masanabe. Chairman. Kailangan may Mr. Speaker ito ngalawa sa pal Bangko Puromio Bangko Purakan Pahrek. Floor amendment tapos limesa ko labanyari sa kuno takto kumaluwat and kamanata wan moni yu bangkan kamarain sang nan moni kan makamanaman ang kambawat and apali iral sambatangkan makinapol pan sa matay moni mapatunan kupulap tuki aray sa yang paduan aray tungal tikri esensial pasantin minimin saladak niya so makut tolel kambak kerjau tolel ko kambak kesilu irai sombatangkan masai paduan arai tungal tigri ada suka ku besang bangun kambak yang maluwat legislature akan kamanata monitor yung mapali sombatak sampal bukat kami esensial iran sembatangkan mapilihang apel ban monuwat sa apiskiyangal kambang kamarayan meron Pohnpei State Government sembar risak o Pwuhng takto mamiye maluwat yang kakamanata wantala riyak walisak tayo monuwat yang kak apali sepildan Pohnpei konengan miyayer ong ray sembatangkan nasa karay tungal tigri Arab sa apiskiyangal kambang kamarayan sa Pohnpei State Government sembar risak sa Pwuhng ay kawid-wid na miyan ang floor amendment Mr. Speaker. Chairman, miyan ito maasanaban floor amendment pabkulimay sa kayo labanyari sa kuno. Kami Senator Net. Kailangan Speaker. Ito nga sa karanwa sa pal. Suwate tikuri, sawas-sawas ni wana melaylay Pwuhng nakasampal ni
Luwaw men badron uyata kamu kita lan drin masan ben floor amendment ro sa wilman kita. Kariyaman. 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 Paros motion komangito masani Pwuhng masani so. Sa rutung tiyo masani ko. Paros motion floor amendment masani Pwuhng masani so. Tribal Chabal Magita floor amendment papakul may sa kayo. Dapat niya sa kuno. Creative floor amendment. Chairman Pahrek. Kailangan may Mrs. Speaker ay tungal wa sa balbang kutulang iyo pang kuragan koros. Nuwaw karakarak kamagad malwa telang ka kuya kuburo ko floor amendment papakul may sa kriya o lebenjari sa kuno. Dan sa mga magkamagito sa floor amendment papakul may sa kriya o lebenjari sa kuno. Paros motion kamagito masani Pwuhng masani so. Kamagit po itang tribang kachinan masani ba. Via masani ba, Chairman? Kariyaman. Chancellor mo kawitan Chairman, Tenant File, Floor Amendment Papakul may sa kriya o lebenjari sa kuno. Paros motion kamagito masani Pwuhng masani so. Kamagit po ita Rock Child File, Floor Amendment Papakul may sa kriya o lebenjari sa kuno. Ito Floor Amendment Chairman Card. Kailangan may Mrs. Speaker ay tungal wa sa balbang kutulang iyo pang kuragan koros. Nuwaw karakarak kamagad malwa telang ka kuya kuburo ko floor amendment papakul may sa tayo lebenjari sa kuno. Kariyaman. Chancellor mo kamagit mamiya. Paros motion kamagito masani Pwuhng masani so. Kamagit po ita via masani ben floor amendment papakul may sa tayo lebenjari sa kuno. Kailangan may Mrs. Speaker ay tungal wa sa balbang kutulang iyo pang kuragan koros. Floor amendment papakul may sa tayo lebenjari sa kuno. Kawait pagbagiyo sang sa mata malanggo bumililan Pohnpei. Pagbagiyo malawat engkak kutureta sang nan sabay maray padet na malawat kamanayang railer nantiyan monuwat. Wanjala limanen engkak katorola o santipan padet item makin apali renovation. Sansal Israel kasambal masang mata malanggo bum padalaran wad ananin kamaulan malangkubung ananin kamaulan obisin sangkubung kan takto to ran wad iwasak kubung kedua yawi rian sansan monu wad sudah mo uya mo nikap pan padu sangat jangan monu maluwat kamanayang malangkubung ani alam may Mrs. Speaker ikawid wad na miyanan floor amendment papakul may sa tayo lebenjari sa kuno. Pangan Chairman po yung Kadkadaur Floor Amendment Papakul may sa tayo lebenjari sa kuno. Ito masani po. Kami Chairman Pahrek, Chairman Pahrek. Badron ta motion dan rutung masan floor amendment. Kariyaman. Chancellor mo kamagit premier paros motion kamagito masani Pwuhng masani so. Kamagit po ita tayo rutung masani ba. Paros motion floor amendment masani Pwuhng masani so. Kamagit po ita Rock Chabal Magita floor amendment papakul may sa tayo lebenjari sa kuno. Ito floor amendment. Kailangan may Mrs. Speaker ay tungal wa sa balbang kutulang iyo pang kuragan koros. May Mrs. Speaker nuwaw karakarak ipata ay tungal Chairman Mao, Chairman Perez, Chairman Edmond, Chairman Edward o kambagabayan ng Organization of Development. Kamagot malwat ay lang ka iyo kuburo ko floor amendment papakul may sa limaw lebenjari sa kuno. Kariyaman. Chancellor mo kamagit paros motion kamagito masani Pwuhng masani so. Kamagit po ita via masani ben floor amendment papakul may sa limaw lebenjari sa kuno. Chairman. Kailangan may Mrs. Speaker ay tungal wa sa balbang kutulang iyo pang kuragan koros. Nintuan na isa Kadkadaur ibada Israel Honorable Senator kan masansal ng floor amendment watch o sakara kubur maun malwat nintuan
maluwag dia kuturata Thailand ka karera sa mata special session wat pag Thailand ka kapaliada budget din ranin mo imawan par registry sa kuno iyaw to ben ka na bata na option sport medal palin executive apaliator mesan ng flora amendment watch wandala lop wanagut wali sa kriyaw and ka kamanamanta sa nasa mata kupulap kung ka kapali kawin apaliator sang executive medal option sports o ang apalitan ranin mo ima katiyamad na Mr. Speaker aso kusamalar kita kaci moniyo na pali sa mata serike and ka patola kuam o yang wiya siyain basketball niyaraipan siyain Wayne Micronesia kan sansal na iray sa rin Pohnpei kay maulian FSM nan kamatang wate yang ako kuam seipan talaw o masel niyaso magdahil kati pagpan more man rapato wanlong kawedi para dagdalan ewang Pohnpei Pohnpei community the Pohnpei association yo mapatpatukuang Kuki atas ka kapaliata ananing seriko nungsek sawas marawia rayan rabagitan Pohnpei dikit into na right pilewang sa matail consulate office seriko padala kuam yang kamatango o sansal miray makayo ranwat dami patipang kuburamay pagpagiyo sang Pohnpei community in Pwuhng kanyang padyang kawoban ranin mo yung mga mabaniya Pohnpei wan marapagpagi dapat naman sala riyanan apogi chay kadiyan ni iman tiyan monuwat pagbuhat na uyawi iwan mo na makakapal yung ralmat yang patunang flora manmanwat na patunang jalan nen o pagkasili sa limang ikamalala na utan kasapal kalangan yung ananan niya sang maluwat ang Pohnpei community in Pwuhng kasi ang siya magtala na rin sawas ranwat rapagpagug dahil yung kaksawasiray tapi kamanamantahan flora manmanwat panapaliata ranin mo mawang Pohnpei mapaniya uyaw Pohnpei o tamiray ng Pohnpei Pohnpei kan nanuin Pwuhng kau na perangkat pati ang Pohnpei o kasarawi kan kasambalwat nanuin Pwuhng aniyara lamay ikaw uruwat ng patusan flora manmanwat Kalangan Chairman Pahrek to Corporation Flora Amendment Pass Legislature Kunal Legislature sa Kuno Yeta Masin ko Pwuhng Chairman at mo Kalangan Speaker na sa karatang kapunti katawag na ng Chairman na kaya flora amendment apod na niyan sa kawarong karata pagitang umutuwad ang kasapilman kita flora amendment rin kutin masan ko kariyaman Sansala mo kamagit miya o miya kariyaman pen kamagit o miya to masin pen na makupuroyin po na si mga senador at mo kamu senador at mo speaker mo ikapinggit tagpag na niya mo imen ale tito ka o itong resolution stealing magdahil kaya tahan suwat pateng anan kap kay masansal mo tayo rawat tahan kap itar panch supplementary stealing Chairman kumagak po siya Kailangan mo Mr. Speaker ito nga gawa sa bal bangko purakan kores kabunggo kayo na maaw kayo naman kawid na siyang kamakabay Honorable Senator Edwin imay baduan kaya ito ka kaon sa kaya ng Rael tagbag marapatuan to kasi rob sa maday ito matangkan uya iwan mo na magteka kamanata mat pwede siling dari iwan mo na wata niya kailangan mo Mr. Speaker Kalangan Chairman maawar Senator Edwin maawar ay paan po na siya kamagit memiya sa Senator Edmond dahil nating masan do sa pinman kita paros mo itong kamagit o masan niya Pwuhng masan iso kamagit po ita dahil nating tier masan niya paros mo itong flora amendment masan niya Pwuhng masan iso kamagit po ita rukta sa pinman kita flora amendment 5 kilometer limaw luminyari sa puno miya ito flora amendment
Chairman. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwasabal bang kupuro mo yung bang kupurokan koros. Muwaw karakarak, itata, itong Chairman mo, Chairman Edmond, Chairman Edward, no, Kambagabayan, no, Senator Irons. Pagpagiyo na, Apple bang bang kupura child, ang suko sa malar, siyang kausan ng nanipil. Kausan yun na, Sean kapalin lapak makawela aray tungalan. Dari niyaso me pagpago cepindalato wan muna makakabali tatago saudara tayo. Pagu-pagu bilalang Kongres. Pangur Kongres kamanatar sa lapanan. Wan muna maanana po yan kamawala al maratagtagi patpanuwan chala limanan kami ti Israel kan ipatanan tatakot kasambal kita tagtagwat po kayo esansal na son kausan wo pinlalado pang kuparatain Israel menkapung ti protekan perisyo na kaya kamanata o nantatawag na ito na magtesa kung man kayang Rael wabil kabarayang aray tungal pagpagod niya aray rapagitar mintuan Congress kuburagan Rael kalapanan kuburag na miya ang sansal na monuwad miya o kamanamantaan monuwad sang nansa matay kubulap iba pa ang kaunsak kamanamantaan monuwad kapkan na yang padang kawitin kamutang ko sa network. Pero may Mr. Speaker, iman sa karo itumawan malwat. Kaya ka kapaliata anan kasampalin ko sa network. Masuriray son kapalin lapak melalatakan wat kawalar al marakuni yatangki. Alwat kapilbahan iya sawas mawang kawan kausan wad na bahan kinuya tatanggat polisi magtelap na kamanata. Mr. Speaker, iman entransal na monuwat niya nasa matay kupulap. O poki niya sawas masang Congress agtalampil patyan Congress o kapaliyata na ang kasambalwat. Ang yara lang may Mr. Speaker, wantalan men ang kakamanaman tao paliyata ananin alwat nan winnet melen nan kusan ng nanpil. Kalangan. Kalangan, Chairman. Pohnpei kapre sa mga masang-kalisang komuyon mataga government ng tapos may sa kuno na pinyari sa kuno. Yete, masin ito, kamuy, Chairman. Kalangan Speaker kung dito ito na sa kartawa hindi yan dito talaga sinat muwaw kakarak tapi tahan kupuro ni ito yan kakatung yang macam doran ni ito puting tumasan ka Masulal, masa na floor amendment, koros mautong kamaguto masa ni masa ni show, kamagut po itaw, teroting pier masa na koros mautong floor amendment masa ni Pwuhng masa ni show, kamagut po itaw, nagsabi sa bulmang kita, floor amendment papul may sa kuno, laban niya riyay sa kuno. Ito floor amendment, Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bang kupuro mo bang kupuro kan koros. May Mr. Speaker, nawaw karakarak, kamagut malwat talang ka kuya kuburki, floor amendment papul may sa gisula mangyari sa kuno. Chance lang mo kamagut na niya, koros mautong kamaguto masa ni Pwuhng masa ni show, pwede kamaguto po ita, sabi ang katriyan ang masa na po may pwede po na sa mga Chairman Court. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bang kupuro mo bang kupuro kan koros. Floor amendment papul may sa gisula mangyari sa kuno, sa kasagara malwat. Ang kak kupurata wan mo ni kamanaman ng Legislature. Sansal na sa matay iyan mo nuwad paano mo sa gula ni September silisat. O sa may latong kamatin mo ni nanantiyam mo ni kan magtay kasik Pohnpei ita
ni September silisek ak kailan ka kapalian tatangkan mananen mukit eri nan kamutan utak lawat sangan sama tayo muna makamanaman on travel awan dala riyanin lumakit and patulang tanap ni speaker into one ever mga sabol material representation fund o patriyang mo kaway di na patrosang sama tayo chiban ANP so kutatangkan na apa-apa liga kamitikan o melel maluwat awan dala riyakit lumabit and kak patutiyang pan POL o kasukpan na iwawad na pan kakpol ko tayo lal ni September silisek anyara alam na yung speaker sakara maluwat ko purmawan niyo tayo sa balman kita floramen men tap kilometer kisu tabi nyari sa kuno pero yun Kailangan Chairman ko yung President Flora Amendment Pap Kilometer Kisu Labanari sa puno. Kami Senator Perez. Kailangan Mr. Speaker, kamagitahin ka Presidente Masintan. Konsular Masanaban Flora Amendment Pap Kilometer Kisu Labanari sa puno. Koros mautong kamagito Masaniyay. Pwuhng Masaniso. Kamagit Paita. Terrating Tiyan Masanipe. Koros mautong Flora Amendment Masaniyay. Pwuhng Masaniso. Kamagit Paita. Rok sabi sa bulman kita Flora Amendment Pap Kilometer Kisu Labanari sa puno. Creator Flora Amendment Chairman Senator Floriter Lator. Kailangan ng speaker ang sumulaw sa balong kapatpatuto pang katuot speaker man siguro ko burmawan niya tayo close amendment chorus kutung-kutung asin amendment chorus o katla tingti may motion o katla sa bulman kita mo watawat karya o konsep lang watawat Saan silang mau may solar floor amendment karo ta kamagito to ka kamutan ko sunod tap kisi sa walu labanari sa kuno LT1 talan ruting ti masin ito karos mautong kamagito masaniyay Pwuhng Masaniso kamagit ko ita tayo ruting tier masin ito pwede tayo kamanata floor amendment kay as a bulmatay rule may required duplication partiality o kamutan ko sunod tap kisi sa walu labanari sa kuno LT1, panguyalar kamutan ko sunod pab kisi sa kwalu labanari sa kuno LT2. Pagkita bang katin ang karyaw kim sa klan watawat pataban usus ningil o iban po na sa chief clerk on roll call. Senator Abram, Senator Apis, Senator Artui, Senator Carl, Senator Edmond, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Irons, Senator Latorre, Senator Laben, Senator Lieutenant, Senator Louis, Senator Mikael, Senator Ned, Utong tawlo Senator Perez, Senator Simon, Senator Simina, Senator Simram, Mr. Speaker. Kailangan ang sansalang way masabal matay issues meto ko kamutan ko sunod tap kisi sa kwalu labanari sa kuno LT2 issues
Isa Kualu o So Ranwood ay kamalalar kamutang ko sunod Papki Isa Kualu Labnyari Isa Kuano LT2. Speaker. Abalat speaker. Kamu floor leader. Kailangan speaker kung kubura ng will floor ang chairman chayan ko. Floor leader, yield floor ang chairman and chayan ko. Kailangan kami floor leader, kailangan kami speaker. Pagi tatawag laut magtayla paliran wat with nampe with lepil kaya Samarai road may tayang aso na encroachment staff kan ma biye egot me chudo tawar Samarai tawag ranwat o inangin floor amendment kan ay rail ka ko katalam ma chudo substantial change pan mi and chancel chunan Samarai journal and ranwat kailangan sa speaker Pangan alal dear Kupromian o ime staffan bandang tongki. Niat kamu floor leader. Abalat speaker kailangan speaker ay tumulong sa balang kapatpatuto bang premier bang perangkat tuat nilabing mga ito o ilang way ko sampal kayo niyan patong tayo lang speaker man siguro kubur maon mo kailang kair sabay matay mo kubur ko sampal mo to prong sa palingan maliwat ni subject to court. Na amoni ban pono so kamu gitu niya pakair mo insang chairman kan. Kamu chairman Ay kailangan ng promo. Pwuhng aja kacaman sa sebelum macam karang-orang sebelum Committee on Environment sansal ma ini pono sa witness kay ma pajoyar mat. Oi ibulman luka chairman and finance and beliang pacang bagi kamutan ko senator abil put senja imin luka na chairman and bil pacang sebelum macam karang-orang tamurun macam mai kubur mak sakar misuk tang kuburang witness ko sansal ma tato kesempaliu ma sa song-song napali lima kapan tela sebelum macam karang-orang yang kulakai walap ai mat kailangan chairman RTW chancellor mo pakair mamiye o moronche yakupur sabi madaw yakupur environment karong-rong yung sabi mo lo toko chairman and finance na committee in finance niya kamu chairman Pahrek kailangan speaker dan pagari yang kami tunggu ni sabi madaw assignment kay karwaru o malanggap sa bulletin board kay msagla ibaruan na niya pagpag-iusang US Embassy o kumsapangalar Conference 2 aban reserve Pwuhng rail siyang lagap patrola iman bilparuan mabangka ko kone nga nagoran patrota wasa may reserve Pwuhng rail rangka katawang ilan riisak kayo o parking space may patruwasaw sa ilang will may tayang rail rangka katawang kayo kailangan Mr. Speaker kailangan chairman and chayan ko kawit mau ipatawan wawa yang chief clerk panapali ire nasansalisang kami o conference 2 yung reserve o mirail nena markagay may paki wanda tawangki conference 1 o speakers conference open mamia committee na pang meeting ak may kakatawang conference riyaw kami chairman Leben kailangan speaker itu ngeluaw kapat-kapat pagkairong member ng PWTC tabanirong member ng RNP Clock Riau lagap tapi floor mouse kailangan pakair Clock Riau PWTC RNP kangang uyang member kanan padrang committee kapat-kapat Riau kami chairman net Kailangan speaker Monay pambadoyanan pakair and supplement committee and Rosan Mau, amen privilege motion. Kailangan men badoyan pata supplement committee and Rosan Mau o kapangang speaker, vice speaker, floor leader o pinin kukusunet chorus. Me supplement kitar kamutan pagpag nempe kawali siya silu labinyal resa gunaw
Kitailan mangi me resolution wo resolution pat eu. Pat taulul met men patang kit memur etis warela ro kapenggiang pinen ko kosenet ke sakeu me bakap toto yang taweta I privilege mo iman pagair tagbakar-garak pan kuburan na sa week o irahilkan tuon committee and Russian Mao Muren session, I mean, sakari kumail makakag Thailand. Tupene wasakiset Muren session pag Thailand kati floor motion may author sang chairman and committee and chayan ko pagi rawat rakarwaroyo may pit yang atrail me pat takat nan man me tar melen imet my Mrs. Speaker o tuan committee and Russian Mao kalangan Chairman and Russian Mao Mr. Pakaya Chairman and Finance Acting Chairman and Shop My Mr. Speaker, iman chungalang kaya si Mao o pata delegation na madinim o rai chon ko sa naro melel peneneyo me ko sa sabulang na maluwat sa bulman ko yung rai kubur Mao o apali aray tungal pagpagin kamalan tao kabanggiyang Melele tungal acting chairman Mao, Chairman Simon, committee o kubur Mao malawad nusap. Tatago pan sa wasa tam melel tuon ko sa nanaro melele ray paniniwat. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan san sa Mao kaptung babiye. Mr. Pakaya kami Chairman Edmond. Mr. Speaker, sabali compensation and culture chote pakaya bunyi privilege chairman yata katu ujanti delegation net committee yat katu go do amendment in motot kamanata Republican committee kapnya motot ini motot kamanta pangkak sewasa Pwuhng community and Pwuhng impatasinan ng Pwuhng ng ilanti committee uyat mo kalangan Masular Pakaya kami acting chairman kalangan kami my speaker pasapala itu masakaratan wow speaker memperluan wadianti sa mga chairman ng committee staff pagkakairdiyan kung committee staff yes batay korong riyaw iyapag yung korong riyaw itlak iwalap tampit misleading communication mampapakri sa ksidu na pinyari sa puno na pitpagpagyaw isang sakas kawasko napit kaisat seta naglalanda ang masas puno Menunjukkan kelak riau, dia korong-korong kang riawi. Menunjukkan kelak riau, nepit flow motion sang television and not nepit masakis alias ngel magbagit sa ngel sakayo kaparang kanin na patpatupatan. Kaya ini korong-korong riau bos riawi niya kong lakiya wala po kelak riau Kalangan kami speaker membagi conclusion number 1 that orang pada kalangan kami Conference Room 1 pan reserve ang committee shop clock walap dal clock silu ong irariyaw masansal o kawang uyawi yang member kan correction pada acting chairman dia pang clock walap dal clock silu ong irariyaw kasampal may cakar kita kami
Ran ko, Mr. Speaker, pergi pasan samudra yayasan Hayward, Pwuhng, Sansal Ranwat, dan Kadkadaur niya wala ko yang bejain, walian to sin EPA, Kadkadaur, men baruan sanagian semua walian to sa goros, pergi bejain kak for second trial, udah pada lagu-lagu kosong. Kailangan ko, Mr. Speaker, pergi may Kailangan Chairman Pahrek ko yung mulian try tiro bonus Israel ko mayang patang try kailangan ng pramay lolo ko yung may kakyang patang legislature round biyat pakair masalar pakair esansal makamagit yung biyak tayo kumaltisan ang biyakpur o sa palpana subject to court karos mautung kamagito masani ay Pwuhng masani so kamagit paita dahil ban kumaltier o sa palpana subject to court Committee and Russian